patrimonio que se está llevando el día de hoy. Estamos muy contentos porque estamos celebrando la unión de dos culturas. Social media tabuk Mexican kaisa video photo marke viral angjak te norok display nukiman khana crocodile eba kumbir no bamjak khorcha chala o video photo tangi asak viral ang kahan kai kaham ke khnadi o chala ang kha Mexican binimong San Pedro bo agini simi o crocodile eba kumbir no chikon puruni simi no kaham ke naikole bini chamung charoi kotor sinam ka tabuk o kumbir bobai tongmani 7 bosor eba 7 years complete ingkha abagi o chala San Pedro lathani salo Kumbir by Katar Kajamo Kaijag, our Nor Kubino Kanaka, or Chala San Pedro Tabuk Sat Bosoni Yagulo, a crocodile aba Kumbir by Lightning Salano, Tontoxato Cake, Bama Lukune Buscamo, Kaijag Pakia, Abono Kane, Blanwanakate, Morinava, Musunka. Bini Akajama Salo Tontoxaki, San Pedro, South Canarica, and Belano Tontoka, Ani Bukane Hamzama Sazamano, Manka, Zing Korni Kahamte Hamjakma, Loki Baxana Tongi Tangnani. Abono ani imang San Pedro abahke South Canarica crocodile eba bini hamjama kumbir bamu joto lukuni biskango so ani dara baitolte manaso norok ok news eba abo kai koron khanoi bahayeng sakha abono nuki tam sanamusung comment ke sari and all video no sajak tongi share kati but most important inka nini best friend bini hamjama borbai breakup eba kangla jak hingai bono all video share kati te sari Bunya hamsage baka kosto angmani sai abo kahai animal crocodile robe hamsage logirdi hinisari ako abone serious ta na dido akor just for fun chengrani samasi Patrimonio que se está llevando el día de hoy. Estamos muy contentos porque estamos celebrando la unión de dos culturas. El pueblo está contento y también su servidor está contento por este evento que